tun asal pato monom tak wedingin ke kalsong tawe ichla he cho ala hong ichla ya box na anai bon hi hale nai so hi ni ko khat le tilung hal ke di bo cha cha ka train yan sa train punta na Basilica गाड़ी देख के मत गिर रहा हूं सर है ये आदमी सुधिया है इसलिए चला है सैन फ्रांसिस्को चिनामुन थान किसिम नमुन चही तो हिन कच्ची हन लाइता है अच्छे चलते तल करें mong phung hai pi phung ha chu mong phung ding na kilo ve ba nga anal dan sa jim pathin sem sa thing na lo na thing ho anom thei the jing in gam mang chu gam la to kilo the jing e San Francisco kaloi pa hon hin e da tha hon dan he tele kilomin ke ni anunga khong hanai tai fa hi cha thing phung anom the jing San Francisco tlahi Institute of Good Literature Jivita Sondex Basilica Souvenir Stall Bom Jesus Complex all Goa wow sunga kho thil tam tam on heno min tu hi pathin la ho lai ta wa hin pathin en pathe bona building tu pi ta ta sa da win ten la ko ma hin thing pung len ta kha jong men ni hi pa sia pathin tu pathin he ho hen lang hello ho jong la wedding en on kal song jin ben si goa adinga atisalui loi ta na bang hoi vet la up gam ta na he wang na thupi ma ma jeng e si tu nya hi sevan pu to kai to ta chilang ga ma pasal hegin to ka ga vet khom wa nom ta ka ga that lew hin pathin phat thei bo na chang ben San Javier anathi na mo na hi to thanen agam bang cha tham cha khat asajat men ai wangin agam anom thei ma jengin tabanga hi pathinin mi phat the bu te hi tam ta phat the bu hi anom ma jeng ni azaga anomin chi to in to nin jong ki pa tain kal song khom movin amon hi anom ma jeng ra kap amon khu velew han ap di de ta kilo tan sona so dai tai tu hi hoin kai ho ong ki khan pe do hin all in hong ki zot do tawin khar khanin
langa jong hen khada ke sikit nen ipikisi hamti Basilica of Bom Jesus akiti ahi a war heritage monument in Sinnom Alta Cemetery. Construction of Basilica of Bom Jesus was started in 1594 and upon completion it was consecrated in 1605. The church is cruciform and glass. Malay church here 1594 achu anaki sapana Chizawa 1605 achu anaki thim so hin achun helanga madinga hi alui mong hitan Superintending Archaeologist Gua Sarkar Hon anapu da wana pat da khupi mong samong